Pozdrav ljudi, u ovom videu ćemo testirati PlayStation 3 kojeg sam kupio za 5 eurića danas na autotržnici, to jest autopijaci u Osijeku, znači 5 eurića sam dao za PlayStation 3, sad ćete vidjeti kako izgleda, to je ova zadnja serija PlayStation 3. Nadam se da radi, nadam se da nije ona od 12 GB, ali evo sad ćete vidjeti, znači malo je prljava, malo je... ali HDMI je čitav, sve je čitavo na njoj, ono fizički nije ništa potrgano, pa evo malo mi je laser čudan, sad ću vam pokazati. Osim PlayStationa, kupio sam još nešto, to sam dao 4 eura, to je moja čerka htjela da joj kupim, pa ajde kao, sad ćete vidjeti o čem se radi. Evo ovo vam je playka od 5 eurića, samo da se prebacim na pilićove. Ovo su pilićovi od 4 eurića, kupili smo 2 komada. Spavaju, sad nećemo biti glasni. Znači plejkica 5 eurića laganih. Sad ćemo vidjeti da li radi. Ovi izlazi su svi ok, svi su ravni. Malo je prljava, dosta je prljava. Ovo ono zapinje. Tu sam primijetio da nešto ide ovako malo neravno. Uglavnom pogledajte vi ovaj užas. Ja sad imam ovdje jednu istu takvu pa ću vam pokazati koliko je ta ista čista. Znači laser na ovoj čist je, mislim da mu ima nade, dok pogledajte kako izgleda ova moja. Divna razlika. Max, reci pozdrav. Pozdrav. Eto, idemo i sad kresniti. Lampicu je upalila. Tu sam našao sam neki joystick, spojio sam ga na USB, spojio sam ga tu na ovaj monitor i jao što je krasno čisto. I ništa, ajmo ju kresniti, di se pali. Opa. Da vidimo. Hoće li dati sliku. Bože pomozi. Čekaj, možda tu trebam prebaciti HDMI. Nešto se dešava. Source HDMI 1, HDMI 2. Radi, brate. Radi za 5 eurića. Playka radi. Idemo sad ovo poštimat pa ćemo probati neku igru baciti. Idemo vidjeti, vidim da tu ima neki akaunti. 3. Idemo vidjeti koliko ima memorije. Nadam se da nije ona od 12 GB, ne znam di se to gleda ovdje. Sistem. 465 GB, free 148, znači nešto na njoj ima. Kako ima kad je sve prazno? Aha, vidi ovo. Ne, to su videa, neka igre. Vidi ima neke igre tu. Isuse Bože, sad zamisli da radi. Ovo je možda krekirano. Ajmo ući u nešto. Ajde, šta ćemo? Šta je zanimljivo? Dead Space, evo ga. A ne može. Ne može, to su valjda njihove igre. Vidi ovo nešto radi. Opa! Ja sam tu spremio igru jednu, samo da probamo CD ubaci, da ima čitač. Pa šta vi mislite? Da li se ovo isplatilo za 5 eurića? Ono, trebao sam snimat kad sam išao kupovat tamo. Uglavnom radi, nemam sad šta probavat. Evo, XXX, daj, samo da vidimo. Brate, još ako radi CD čitač. Evo, ne znam. Opraćemo je, kupit ću još jedan joystick na AliExpressu i prodat ću je za, ne znam, 30 eura. Jel vrijedi 30? Jel bi dao neku za upleku 30 eura? Trojku. Ma bi ga neko. Evo, radi playka. Koji sam ja? Aha. Ja sam ovaj crveni. Dobro. Ajde, nećemo igrat. Idemo, kako se izlazi odavlje? Quit game. Dobro. Daj da mi vidimo, radi CD-ROM, to me ne zanima.
To je ovaj čitač. Znači ovo tu zapinje, kontem da je na kiši stajala. Ajde. Ok, Bože pomozi. Nešto se vrti izgleda. Evo očito je nešto. Evo ga! Izgleda da radi čitač. Pa brate, ovo je ludnica, brate, prezadovoljan sam mojom kupovinom, znači topčina, 5 eurića laganih, sad ću je oprati, ušminkat i stavit ću je na oglas, imam ovaj joystick originalni, a njega neću dat, imam neki s AliExpressa nešto, pa ću vidjeti. Evo, ako nekog zanima, dajem za dobru cijenu. Šta je ovo, pokreće CD-a? Ne, pa mora instalirati. Čovjek, to će instalirati GTA. Ljudi, eto, GTA se instalira, ja se nadam da ću Playka radit, to mi je možda ova košulja donijela sreću, od sad samo u njoj snimam klipove, brate, ono. I tako da baš sam sretan za 5 eurića što Playka radi. Stisnite like, stisnite pretplatu za još ovakvih kupovina, mislite kupovina, i za naše piliće. Bog pilići, ajde mašite pilići, jadni pilići. Ako bude kakva promjena i Playka crkne, ja ću vam naravno javiti, ali ja mislim da će ona radit, sad ću ja nju još očistiti sve kad se instalira ovaj GTA i eto, sretan sam. Zadovoljan sam današnjom kupovinom, bila je jedna četvorka isto kao 40 eura i kao eto može i za 30, ja kontam da sam toj ciganki ponudio i za 20 da bi dala, ali šta ja znam, ja uvijek kupujem tako nešto povoljnije, onako, do 5 eura recimo. Bio sam jednom kupio ovu debelu dvojku, a ne ovu takvu debelu, jel? Crnu, na Autopiji u Osijeku, nju sam platio bio 2 eura. 2 eura isto je ono radila, davala je sliku i sve. Nismo je koristili, dao sam to prijatelju nekom, tu mi nešto pomagao, pa rekao evo ti da imaš za kolekciju. Ljudi, peace, pozdrav i vidimo se vrlo brzo, mislio sam vam snimat o tome kako sam kupio skutera za 100 eurića prije jedno mjesec, dva, i da vidite kakav je, ima 51.000 km skuter od 50 kubika, pa ako vas zanima napišite mi u komentar, za 100 eurića skuterić ide prošle tehničke sprave. Ljudi, peace!